Che è? In jih odnesli na severni tečaj k Božičku. Starši pa ne pozabite skenirati QR kodo na tem plakatu tukaj na moji levi in izpolniti podatke svojih otrok, saj jih tako prijavite. In tako bo tudi seveda Božiček vedel, kam mora poslati svoje odgovore v pismu. 4, 3, 2, 1... Še enkrat nami. Normalno, ja. Pisem Božičko vabljeni, sem Božičko pisanja, da skupaj napisamo. It doesn't surprise me. I love you, I meant it. Now I found a really love you. Never fool me again. Da, ok, med. Ona mi vsak dio, vsak širo. Pa ne teh, še